Ja vas pozdravljam, ja se zovem Hrvoje Hribar, radim ovdje na poslovima pozdravljanja i primanja gostu. S nama je večeras na polukotu ponovno Neša Garmela, koja nam je dovela u goste, nego meni silno drago, jedan osjetljiv i nježan pjesnički glas, zatočen u tijelu velikog romanopisca. Zatočeni tijela. S nama je Ivica Prtenjača, osoba koju je nemoguće ne voljeti, pjesnik, pisac, govornik, promotor i također autor u jednoj formi koja nije svakom dana, a to je da u jednom sustavu koji proizvodi jako puno, jako različitih emisija, zove se Hrvatska radiotelevizija, djeluje kao autor sasvim sigurno najbolje od svih tih emisija koji se proizvode mikrofonom, slikom, tako da je, zove se Metafora i ne propuštajte. Ja sad idem uživati u ovom što će biti dalje, a kada je Karmela s nama, nikad čovjek ne zna što će biti dalje. Ja sam se osvjedočio prošli put. Hvala što ste ovo. Sve moje čaše, i one nove, neoprane, one stare, okrhnute i one s lažnim, zlatnim cvijetom na sebi. Sve moje čaše, i one kristalne, i one nekorištene, i one poklonjene, one s nekim natpisom. Sve moje čaše s logotipom Dana afričke knjige na kojem sam predstavljao europsku književnost. Sve moje drhtave, preplašene čaše. Sve to staklo skriveno i izloženo, sav taj prozirni obraz po kojem pada prašina. Sve moje čaše i svi moji gutljaji imaju dno. Ono je prozirno i mutno. Takva je narav moga dna. Što na kraju ja mogu sakriti? Naziru se buktinje i bujice, lomovi i tomovi, visoko je podignuta čaša, ali ona nije u mojoj ruci. Sve moje čaše imaju tijelo i svoje dno. Tijelo pokatkad razbijem. Slučaj gurne čašu sa stola, ali dno, ono ne puca. Jednom sam ga probao okrenuti prema suncu i zapaliti slam. Malena, koverljiva, ali ipak vatra. Moje dno na kraju najveći je moj uspjeh. Prozirno i malo mutno, nesalomljivo i trajno, nalik vječnom zubu po kojem ćeš me, ako me budeš tražila, jednom prepoznati. Dobra večer svima i dobro nam došli na drugu tribinu Pisci u stisci. Hvala našem dragom konobaru kojeg je nadahnula Ivičina pjesma u prozi. To je bila jedna pjesma, jedan hibrid, kako smo ga nazvali, između pjesme u prozi, jedne male pričice iz njegove zbirke Priča tišina i njezine olovke. Zbirke pjesama. Zbirke pjesama. Viš kako se to otima. Kako se otima, da. Budući da taj drugi dio te zbirke pjesama ima jedan dio koji se zove Kisik u hrđi i zapravo tu polako Ivica prelazi iz pjesama u prozi u nešto što je nalik pričicama u poeziji, recimo tako nešto. Ivica nam je dragi gost. Prošli puta smo ugostili našu dragu Marinu, koju moram pozdraviti u publici, jednu zagrebačku damu. Sada imamo jednog riječkog mladića koji mi je odmah rekao čim smo spomenuli tribinu, pa moj život je stiska od samog rođenja, što je zapravo bilo meni onako jako zanimljivo. I tu mi je spomenuo jednu baraku, jednu malu kućicu i također nakon toga u jednom intervjuu sam pročitala
kad je opisivao svoju književnost, parafrazirao jedan stih jednog crtića kojeg mi malo odrasli se dobro sjećamo i rekao je, znači, Ivićinoj interpretaciji: djeco, Ivica se zovem, kog napišem bude živ. I ti si, Bona Ivica je dosta toga napisao, dosta tih likova si ti oživio, jer tu je 7 romana i 7 zbirki, što priča, što poezije i još ponešto i 1 grama. Ali da se sad vratimo na tu baraku, nekoliko riječi o njoj. Znači, to je bila jedna mala baraka nadomak grada koja je sama po sebi bila stiska jer je bila mala, a vas je bilo 3, jel tako? Ali nije bilo samo vas 3, tu je zapravo stanovala još i ljubav. Tu je bila ljubav između vas 3 i jednim vedrim glasom si mi rekao jednu divnu rečenicu: imao sam siromašno, ali sretno djetinjstvo. Hoćeš nam nešto reći o toj maloj kućici? Dobro večer svima. Hvala ti, Karmela, hvala Hrvoj na ovome uvodu i znaš, ja se sad trebam, što bi se sportskim rječnikom reklo, konsolidirati. Moramo svi staviti glave na kup, kako oni to kažu. Ja ih već vidim kako stavljaju glave na kup. Hvala lijepa na gostoprinstvu, hvala vama svima koji ste došli ovdje. Ja sam znao sam spomenuti tu priču jer ti pitao ko si ti i meni je najlakše reći da sam ja dijete radnika, mladih ljudi koji su porijeklom iz Bukovice i Ravnih Kotara, koji su se upoznali u Rijeci kao jedna stolarska radnica i jedan pekar. Ja sam se rodio dok su oni gradili to neko prizemlje naše kuće na toj jednoj padini koju je moj otac sa 2 pekarske plaće za šteđe mogao kupiti. Dakle, svi su ga izrugivali i govorili su mu: tu ne možeš napraviti kuću, a on je mogao kupiti samo to. Napravili smo, kuća stoji još uvijek u Rijeci. I ja sam se, kažem, rodio i nisam imao gdje biti. Oni su spavali u nekoj baraci tamo kod nekih naših rođaka, gdje je valjda bio i taj alat i što ja znam šta je sve bilo, nije bilo životinja. U tom smislu sam generacijski vrlo napredovao jer moj otac se rodio 44. i cijelo to vrijeme je prespavao u štali sa kravom i kobilom, dakle, i sa jednom ogromnom granatom njemačkom koja srećom nije eksplodirala. I onda su me odnijeli na to selo kod dida i babe, tukle te granate do 2. godine, dok roditelji nisu te 2-3 sobice tu napravili i onda sam se ja mogao vratiti. Moja mama i dan danas kaže da su je to 2 najgore godine u životu, zato što sam joj silno nedostajao, ali nije bilo drugoga načina. Kažem, to je, mislim, normalno da sam joj silno nedostajao kada je ona imala tek 19 godina. Bila je vrlo mlada i već je dobila toga sina koji više sad na jedanput nema. S druge strane sam bio jedno nesretno dijete jer sam do 3. mjeseca svog života svaki dan umirao nekoliko puta. Dobio sam sve moguće bolesti, nisam htio sisati, bio sam užasno slab, sam se kreveljio, povraćao, pljakao i kad su me odnijeli kod jedne doktorice, ona je bila u partizanima i njoj je jedan geler odbio podlakticu, ona nije imala ruku, imala je onako sa pribadačom taj rukav bluze svoj ulovljen za tu bluzu, bila je fenomenalna, samo je bila jako stroga, rekla je: što ste ga donijeli, on vam neće živjeti, mladi ste, napravite drugo. Naravno, moji roditelji je to bilo prestrašno, ali tada se tako razgovaralo, onda je sad je rekao: ma doktorica, nemojte tako, žilav je on. Međutim, nisam ja bio toliko žilav koliko je bila jedna sretna okolnost odrastanja u apsolutnom predgrađu, praktički u šumi. Danas je to grad Rijeka, sve ima normalno lijepo i skupo. Tada je to bila šumica gdje je jedna naša susjeda, jedna Ličanka, imala kravu. I moja mama je išla kod nje i molila je, ona se zvala Marija, i rekla je: Mare, molim te, daj mi malo mlika za maloga, on ništa ne jede, on će umrijeti. Rekla je i doktorice da će on umrijeti. Ona je rekla: ja imam 3 dice, ja ću njima malo ukrast, 1-2 deci pa ću ti dati. I
tako sam ja, to je bilo sa 3 mjeseca kad sam već bio gotov i otpisan i onda sam do 6 mjeseci do 6 mjeseci starosti uspio sve napraviti. Dobio sam na težini, razvedrio sam se, počeo sam se ponašati kao normalna beba, normalno spavati, normalno podrigivati, normalno sve ono što ide i onda su moji starci shvatili da sam spašen i sa 6 mjeseci su me odnijeli na selo. Tako da je to da bi mogli graditi tu kuću. To je ta nulta godina i nulta priča u kojoj moram zahvaliti jednoj šarenoj kravi. Ja sam nju kasnije naravno kao dječak gledao, bez ikakvog problema ona hodala kroz to naše naselje, odvezana i sama i tu i tamo bi nešto čuhnuo u neče vrtu. I ne znam kako je završila, dakle, a tada su već ljudi, recimo ovaj jedan naš susjed mesar koji je napravio jako veliku kuću, on je jako dobro znao s tom vagom, on je vozio najnoviji Peugeot kabriolet, predivan auto koji smo mi svi buljili ovako, onda on bi vozio, krava bi prelazila preko ceste, onda bi on stao da krava prođe u tom naselju s tim svojim predivnim Peugeotom i naravno da je psovao tu kravu na sve moguće načine, ali nije, tako da to je bio jedan sraz svega i svačega. To naselje inače vrlo je važno jer tu imamo kuću i kuća je danas tamo. Evo. U svemu jedna lijepa priča. Pa ću mogli vam i drugačije završiti Jedna lijepa priča i o svojoj obitelji se zapravo progovorio ne u svojim prvim dijelima, nego taj kasnije. Zapravo Sine, idemo kući i zbirka priča Sloga, Kinu Sloga koju toplo preporučujem, kao i roman Sine, idemo kući. Mislim, on je i nagrađen sa nekoliko nagrada, doista. Tu zapravo si progovorio o svom djetinjstvu i svojim roditeljima na jedan toliko topao i nježan način. Inače, tvoj stil pisanja je takav da zapravo pišeš vrlo intimno, s jedne strane, a s druge strane si društveno vrlo osviješten i imaš tu jednu stilsku finoću, govoriš jednim nježnim, toplim, jednostavnim glasom i vjerojatno zato te ljudi vole i čitati. Međutim, evo sad kad si rekao ta baraka, nakon toga predstoji gradnja kuće, ti kao dijete sudjeluješ u toj gradnji i vrlo često imaš taj motiv građenja svojim djelima, što je meni jako zanimljivo jer i ja vječito nešto gradim, pa mi je to onak sve blisko. U 15. godini sam si rekao počinješ raditi, ideš naravno u školu, ali i radiš. I to radiš razna zanimljiva zanimanja koja nisu baš ni tako lagana, pa si tako radio kao čitač vodomjera, Da, to mi naplatnik plina. Ali recimo ja sad kad te zamislim kao kako ulaziš u te stanove, jer tada se ulazi u stanove da bi se čitavala brojila, pa to je već materijal za jednu zbirku priča. Čudo je da to nisi napisao. Zapravo ulaziš u nečiji stan i izlaziš iz nečijeg stana, kao da ulaziš u nečiju priču i izlaziš iz nje. Svaki stan je neka druga obitelj sa nekakvim drugim posebnostima. Jesu li te nudili kavama, jesu li te puštali unutra? Da. Plinomjeri se očitavaju kad plin poskupljuje. Da mi se to stavlja zapisalo, od sada je to skuplje. I ja sam na Škurinjama u Rijeci postoje 4 velika nebodera, oni su kao neboderi, Škurinje, oni imaju 28 katova. I ja sam došla tu, i to je super posao jer ti si samo na jednom mjestu, možeš raditi kad je kiša i tako. I ja sam naravno došao i vidio da na toj knjizi u kojoj se to upisivalo, da to sada kreće od prvog kata. Ja sam krenuo od prvog kata, drugi kateć, a sam došao na 15. kat mrtav umoran. I rekao sam, ovo je ono strašno. Onda sam se sjetio, pa čekajte, pa ti si se mogao popet gore i ići od kraja lista, ti samo se spušta. Na ovim drugim meševima sam to ponovio, ali ja sam tada bio klinac, dakle i mene nisu doticale ljudske priče u tolikoj mjeri da bi mi se neke stvari urezivale, ljudi su bili fenomenalni, dakle nudili su me hranom, pićem, prešetavali se tamo u polugole gospođe čiji su muževi pomorci, svašta je tu bilo, da, to je tako normalno bilo tada. Ako gledate neke talijanske filmove, vidjet ćete isto tako. Kod nas to nema u filmovima, ali tako krinem da nema, bit će. Ali bilo je divno, dakle onda ste imali jednu situaciju da pozvonite
izdati ogroman pas, skoči na vas, reži vam tu kraj vrata, a gospođa kaže, ma on se samo igra. Tako da bilo je zabavnih stvari, a najviše me veselilo to što bih onda predao te knjige, gospođa Goga u tom komunalnom bi mi to ispunila, ja bi dobio ugovor, išao bi na tu umajinsku zadrugu i lovo bi sjelo u roku 10 dana. I ja sam imao veliku količinu novca s kojom sam ja mogao lijepo otići u Trst i kupiti si tramperice Rokova Rokov, ove koleđice crne i crnu i bijelu Calvin Klein Bosch. To je ono užasno. Zapravo bismo očekivali ti sad kao jedan uspješan pisac, da sad kažeš, ma ja sam sve to radio kako bih kupovao knjige, ali ne, znači Ivica je išao u Trst i on je kupovao Roko Roko i svoj fetiš, a fetiš su bile Calvin Klein košulje, crna i bijela. Ali na popustu, na skontu. One su koštale 300.000 lira, ja sam dobro sjećao, to je 300 maraka, tada to je jako velik novac, bi jer si za 100.000 lira mogao kupiti kaput i šta ti ja znam šta svašta. Onda bi ja otišao tamo, onda bi išao kod tog butika, onda bi gledao i onda bi skonto. I onda bi te koštile 29,99. Tad je Trst još imao ljudsko lice, naravno izvan nekih sezona, onda bi ja uletio unutra i to bi kupio. Ali bilo je tu i zgodnih situacija, recimo ja sam htio kupiti traperice, ona mi je dala krivi broj, meni se žurilo i to, onda sam to navlačio, tad sam ja bio vrlo zgodan, nisam bio debeo, moram reći. Sam igrao rukomet i tako dalje, imam ja svjedoka ovdje, svjedokinje točnije. I uglavnom ja sam to navlačio i vidim meni se žuri, sad sam se prezovio u toj kabinici šumove u Trstu, ja se naslonim na kabinici, kabinica padne. Jer je to samim bira neka futrola, nije to bilo neki nešto. Ja padem ovako polugol sa trapericama, se koprcam dole ko onaj Kafkin kukac, razumiješ? Ova stoji iznad meni i govori ovako, ma stronco, nešto mi pričao. Tako da je bilo svašta, mislim, onda sam se ja osovio na noge, uzeo sam te kraperice i rekao sam na hrvatskom 2 riječi, kojih jedna počinje sa J, a druga sa S. Ok, a bio si dostavljač sladovoda, skladištar, dobro građevinski radnik, to već znamo, serviser vatrogasnih aparata. A to je bilo firma, da smo radili po kazalištima i po firmama, da svi ti aparati koji su na taj prah se moraju servisirati svaki 6 mjeseci, onda tu postoji način kako se to radi. Dosta je fizički teško jer imaš 6 i 9 kila, 6 kila praha, 9 kila praha, to se moraš okrenuti i provjeriti tu unutra to punjenje. Međutim, ima jedan mali problem. Taj prah je jako sitno mreve i njega poklopiš sa krpom kad to nešto prebacuješ. Međutim, uvijek malo izađe te pare. A ta je većina, 94% tog praha ti je soda bikarbona. I onda se na sodu bikarboniraš, dođeš doma i imaš osjećaj da će ti želudac eksplodirati od gladi, od svega drugoga. Da? Ali dobro, i to je isto bilo do ta priča. Najdosadnije je bilo ovo na građevini, jer tu imaš Bio si i trgovac, knjižni. Pa bio sam svašta, da, to sam volio. To su već zagrebački, oni čak skoro i nisu vrijedan spomen. To je već finjak. A da, tu sam to sad. To je već finjak. Ali evo, ti tako kao jedan modno osvješteni mladić, jel? U svojoj 18. godini u tim Calvin Klein košuljama krećeš put Vojvodine. Jel, naravno, jediš na služenje vojnog roka. A da, to je bilo normalno, dobili smo... 89. 88. smo bili od rujna septembra do septembra, godinu dana tamo. Kako sam ja imao, kako sam iz nekog čudnog razloga volio knjige, ja sam nabavio puno knjiga i kupio sam tamo u toj knjižarici i onda sam izmislio da me jako boli koljeno lijevo, da mi onda pulsira djelatske ploče, strašno sam nalagao. Onda su me slali na VMA na taj pregled, onda sam ja išao po tih knjižara na Beograd i mi nakupovao tih knjiga i onda sam imao problem što u vojsci to je glupo, imaš samo taj jedan mali ormarić. Tu ti je roba, nemaš di s knjigama, ne možeš staviti ispod nje. Onda sam sa ovim jednim Erbancima koji su vodili skladište dogovorio da mi daju još 3 te kasete. Imao sam tajno skladište knjiga zbog kojeg sam skoro završio na mjesec dana u vojnom zatvoru. A zašto nam je bitna toga? Možda sam trebao, možda bi bilo bolje, možda bi danas imao neki status kao vidi ga, država je bila protiv njega, ugnjetavali su. Ali Vojvodina je važna zato što zapravo ti u svojoj 18. 19. godini pišeš svoje prve pjesme i to na način da ulaziš u prazan ured jednog oficira, je li tako? I tamo zatičeš što?
pisaći stroj. Da, veliku pisaću mašinu. Da. I, dakle, ja sam... Ti sjedeš i počneš pisati. Da, ja nisam ništa rukom nikad pisao. Moj rukopis je bio užasan. Ja sam uvijek imao peticu i sastavka, a one su me mrze. Da bi mi moja profesorica Rada Škrobina rekla Ivice. Imala je onaj neki francuski. Ja sam rekao, da, recite drugarica. Kaže, ne, još mi jedan put ovako napiši, ispljuskat ću te. I ja sam rekao, dobro, onda mi ispljusčite odmah. Ona bi me došla, onda bi me ovako od milja drmusala za obraze, toliko da su meni suze od boli ovako. I to je bila takozvana previše ljubav, jel? I nisam pisao bilježnice, nisam uopće imao bilježnice, samo sam išao kod to školni, šta bi zapamtio, imao sam sve petice. To su jednostavno bilo neka druga vremena. Bio sam dosta ovako, znao sam pričat, znao sam nastupiti, cijela škola me je poznavala po tome, onda nisam mogao imati bilježnica. I onda nisam nikad pisao pjesmu i nisam znao pisati. U biti ja ni dan danas ne znam pisati rukom, znao bi ja ako treba, ali moje misli se nisu pretvarale u tekst iz onoke, nego ovo, kad sam vidio ta savršena slova i kad sam čuo to, taj zvuk, mislim, to mi je bilo čudesno nešto. Tu pišeš svoje prve pjesme i sad danjih 10 godina, čovjek bi rekao da ćeš vrlo brzo nešto objaviti, ali ne, treba proći još 10 godina, u vremenu ćeš napisati 600 pjesama, pod nekim svojim radnim naslovom Pisanje oslobađa, ali u toj zbirci koju zapravo izdaješ 99. nisu te pjesme, nego si napisao neke sasvim nove. O toj zbirci također postoji jedna stiska, svagdje postoji jedna stiska u to vrijeme. Naime, Ivica je, možemo reći, sada u jednoj mirnoj fazi i sad mu onako brodovi dobro plove i mirno je more, ali dugo su tu bile oluje, vjetrovi i svašta je tu bilo. Naime, Ivica dobija nagradu, a nagrada je trebala biti izdavanje zbirke, međutim kad je tu nagradu svoju došao tražiti, rekli su mu, čak si ako ste i smijali, jednostavno su te odbili. To je bilo, mislim, ja sam radio... Hoćemo reći koje? Nije da je Brkojna, nije ni važno. Hoću reći, to je bio 25. salon mladih i to je bilo jako ambiciozno zamišljeno i tako dalje. Bilo je nekih 130 rukopisa natječaja i ja sam dobio nagradu koja znači objavljivanje knjige pjesama. Ja sam bio vrlo sretan, odmah sam došao na gradilište, već neupaljenu mješalicu sam zagrlio i izljubio, to je čudovno. I onda su prošlo par mjeseci i sad ja pitam te organizatore kad će moja knjiga, pa daj zovi kao Maticu Hrvatsku, pa dogovori se s njima, oni su to obećali, to je njihova bila ideja, njihova nagrada, ja zovem Maticu Hrvatsku, tamo ne mogu nikog dobiti, tajnica mi kaže, nemojte smetat natkradno. Ja sam mladi pjesnik, ja sam dobio nagradu, znate, vi ste, pa ja bih donio te prekucane pjesme, tad su još bile. I ništa, i na kraju ja nakon 2-3 poziva dođem do urednice glavne, koja mi je rekla, pa ne, pa ja vama to nisam obećala. Kaže, ma ne vi gledajte, nego pod veću firmu koju vi radite, vi ste tu sam urednica. Kaže, neka vam to objavio, neka vam je obećao. Ja kažem, ali vi ste, nisam ja obećao. Gledam tog je u razgovoru onako jedan čudan i ja sam tu shvatio šta znači ta neka zagrebačka nadmenost i ta neka, recimo, kulturna aristokracija. I onda sam zvao opet, i onda mi je gospođa rekla, tajnica je rekla je glavna urednica da više nikad ne nazovete. I ja sam, onda nisam više nikad nazvao, to je ipak država, pa Matica Hrvatska. Ali tu su se možda srušili neki ideali koje ja nisam ni duše ni imao. Ali se čulo kako su se srušili. I ništa, onda sam otišao na građevinu, dobio svoju plaću, uštedio malo tih plaća i otišao kod prijatelja koji isto još dodaje malo love i napravili smo hit. Ok, da, ipak te na kraju nekako Zagreb spašava jer tu dolaziš već sljedeće godine, ali treba reći da ti 10 godina kuburiš u Rijeci. Od svoje 20. do 30. zapravo nitko ti ne daje posao u nekakvoj kulturnoj ustanovi, znači hodaš, kucaš na vrata, ideš od kazališta, ne znam, galerija, novina, nitko te ne želi zaposliti. Nitko, samo su mi se još i smijali facu, ki si ti, čaje? Ja sam išao u Novi list, tamo je Novi list bio tada baš propulzivna novina i svi živi su pisani. I molio sam, dajte mi da Borina piše pa sam išao u knjižnicu riječku, dajte mi da slažem, nešto mi dajte, ako ne sad, za godinu dana kad se otvori,
onda mi je ona isto se smijela ta gospođa. Onda sam rekao, dajte mi da vozim bibliobus, imam te kategorije. Jer ja imam kad ja mogu voziti kamion s prikolicom, dajte mi da vozim bibliobus, evo sad će ovaj Barba, on je već u mirovini, on dela honorarno. Pa rekao, okej, i ništa. I onda sam neke kulturne programe pokušao raditi. To je bilo onako jedno, neko drugo bi se možda obeshrabrio. Prvo to sam te željela pitati. Bio si mlad, pisao si pjesme, želio si raditi u kulturi, ali si ipak ustrao, jel? Pisao si unatoč i usprsao s neba. Ono što je mene moj život naučio, a to je da ja uvijek mogu raditi nešto fizički, da mogu voziti taksi, da znam neke stvari raditi i da mi nije teško i da neću propast, da neću biti gladan, da neću žicat, ne znam, roditelje za kavu ili ne znam što. Toga se ja nisam nikad bojao čak ni sad. Dakle, ja odlično vozim, znam dobro pričat priče, znam kupat, svašta ja znam u tim nekim bazičnim stvarima. Tako da nije nužno da se, nisam se bojao egzistencijalne toga, ali sam htio, mislio sam, da? Ima 2 knjige pjesama, objavljene su, nagrađene su, dajte da nešto pišem, svi živi su pisali, bila je to novina puna nepismenih ljudi, ali gledajte, to tako trebalo biti, ta knjižica je bila puna namrgođenih, bijesnih gospođa i ljudi koji, ne znam, i onda kad sam ja otišao iz Rijeke, onda mi više nikad nije palo na pamet da se vratim. Baš niko. A bilo je tu i u Zagrebu malo tih nekih teških situacija, bar je tu prvi godin, dok nađeš neki stran. Dolaziš u Zagreb i objavljuješ prvu zbirku poezije. Pisanje oslobađa. Ne, u Zagrebu sam došao 2001. Već sam imao pisanje oslobađa i Iva sam imao objavljeno. Ti Iva? Da. Ok, ali Čergec te poziva, Branko Čergec, da dođeš raditi u njegovu knjižnicu. To je bila jedna mala knjižarica gore u Kaptol centru, na ulazu na Kina, više kao neki otvoreni štan. Čergec mi je rekao, čuj, hoćeš doći raditi u knjižari? I ja sam bio sa prijateljima na pivu, ja sam rekao, hoću. I taj razgovor je trajao 17 sekundi. Oni nekad su mobitel imamo sažetak poziva. 17 sekundi i teh 17 sekundi je meni promijenilo život. Već za 2 tjedna sam bio sam ispred kuće sa torbom Adidas, sa malo te svoje robe i pojavio se Branko Franceski koji je tada kusosirao neku izložbu Ivana Kožarića u Rijeci i Branko i Koža su se pojavili i ukrcali me u taj auto i dovezli me tu, mislim da smo mi stali putem na neki vučak, pozvali smo se 10 sati do Zaljeva, bilo je fenomenalno, Kožarić je bio, i Branko je super zanimljiv lik, ali Kožarić je bio mega zanimljiv. I stavili smo me u Vrapču i onda kad sam tamo pred stanom i onda kad sam nakon 2 tjedna tu u Galeriji Forum sreo Kožarića, onda je on meni rekao, mladi kolega, pustili su vas. I ja kažem, pa dragi akademiče, pa nas puštaju srijedom, a vas starije četvrtkom. Kažu, da, zato sam ja tu. A sutra neću biti. Evo da smo se smijali. Tako, i to je to. I ostali smo pred stanom, da sam ušao u taj stan i zaključio da sam sa 31 godinom po prvi put u životu podstanem. Onda sam sutra probudio i shvatio da ja ne znam doći na Novu Ves. Iz Side Košutuć do Nove Vese, da nemam pojma. Onda mi je jedna rekla, gospođo, odite na vlak, to će vam biti brže. Onda je došao vlak, ukrcat ljudi, ja se nisam mogao ukrcati u taj vlak. Dakle, oni su me skoro izgurali iz vlaka i ja sam, dakle, to su bile, nisam bio jednostavno spreman, samo sam kao grlub u jagode, ali brzo sam ja to, onda sam upoznao jednu gospođu koja je tek počela voziti i ona je išla iz Vrapča autom u grad, u centar, a jako se bojala voziti jer je tek bila nova vozačica. I ja sam rekao, pa ja ću sjest s tobom, ja ću ti biti ohrabrenje i ako treba ja ću ti biti u tručnu da se ne zabiješ i to. I tako smo mi vozili, malo ona je umijela od straha, malo ja puno. Mi smo se dovezli u centra i tako, u svakom slučaju. U to vrijeme stiska je također bila prisutna jer naravno ta plaća nije pokrivala i iznajmljen stan i sve što je trebalo. Međutim, ti si imao si već objavljene 2 zbirke poezije i to vrijeme si opisao u svojem prvom romanu Dobro je i lijepo je. To lik je zapravo čak i zove Ivica, A da, ima 34 godine. Ne, Ivica Dačić isto. Došao je u Zagreb i zapravo ima dosta autobiografskih, ajde recimo bitno rečeno, elemenata, ali ima jedna ljubavna priča
za koju ti tvrdiš da nije istina? Pa nije da tvrdim, nego sa svom materijalnom odgovornošću kažem da nije, zato što ja sam, mene je privlačilo da pišem prozu. Ja sam imao 3-4 knjige, pjesama već objavljene, ja sam htio pisati priče. Međutim, ja za priče nisam imao vremena. Mnogi moji kolege pjesnici su htjeli napisati roman, priču, onda bi oni napisali pa bi se to sve raspalo. Bili su očajni. Nije to baš tako jednostavno. Nisu to iste zone, ne. I ja sam onda bio se nešto razbolio, nisam išao jedno 10 dana na posao i ležao sam u tom svom stančiću na servici, padao je neki snijeg, bilo je hladno, znam, i ja sam komisio, pa daj mi se, ajde, kad si već navježbao poeziju, daj navježbaj malo i proze. I ja sam krenuo pisat, ja sam za par dana napisao 70-80 kartica teksta. Da, rekao si da si to pisao kao proznu vježbu. Da, kao proznu vježbu, u kojoj se baš ništa ne događa. To su kao neke fragmenti, ništa se ne događa. I vidite svi ovi ljudi danas. Ti su dozgora gledaju. I dakle, ništa se ne događa. I onda sam pomislio, pa ovo se može čitati, ovo nije blesao toliko, kako si, sad, šta ćeš sad, ili ovo baci, ili završi. I onda sam gledalo dvije varijante. Imao sam varijantu da napišem jedan neka kamera obskura, neki roman, da taj moj lik ostane dalje u tom svom stanu i da preko puta opazi jednu obitelj čiji život on počinje promatrati kad oni jedu, kad se tuširaju, kad razgovaraju, kada se svađaju. On počinje, odite. Hvala što ste došli. Uglavnom, htio sam i pomislio sam sad bi bilo sjajno, ovo bi bilo kao u francuskom filmu, da on počne po njihovom tom vremeniku, kako se to kaže u školi, isto tako, kad on vidi da oni doručkuju, eto njega, pije džus, jede croissant, doručkuje. Kad on vidi da oni se svađaju, nešto sam sa sobom se svađa. Dakle, da on poprimi da on postane dio njihove obitelji, na taj način što radi sve, da ta njegova usamljenost još dođe do izražaja. Dobar scenarij. To sam ja htio napisati, međutim, onda mi se to učinilo, ali Ivice, znaš, to ti ovo ti je prva prozna knjiga, pa zabavi se malo. Evo da sam izmislio tu ljubavnu priču. Dakle, ljubav je uvijek zabavnija od uhođenja susjeda. Da. I to je to. Naravno, meni niko živ mi ne vjeruje kad ja kažem, ali to je tako. Nemam ja, a s druge strane, glupa je stvar, čini mi se, svaku knjigu uzeti pa je dekodirati šta se stvarno dogodilo, šta se nije dogodilo, jer ja tu sam sebe prevarim, jer nisam ja baš klinac, nek sam stvari zaboravio. I onda ja moju mamu uvjeravam da je to bilo točno tako, kaže, nije bilo tako. Evo ja ti kažem da nije, vjeruj meni. Ja onda vjerujem, ja sam napisao ovako, misleći da je stvarno bilo tako. Tako da, mislim, u nekakvom životu siromašnom kao što je moj, ne mislim na financijski, nego u smislu nekakvih događaja, trebaš ti napisati 7 romana, trebaš ti izmisli dosta to, jer sve je isto, ideš od točke A do točke B, dobiješ plaću, potrošiš i ideš opet. Top romana obično je to da je naslov kako potican, dobro je, lijepo, a zapravo ga pišeš u velikoj stisci. Pa da. A ova zbirka uzimaj sve što te smiruje, odličan naslov. Uzimaj sve što te smiruje, a odlična je priča kako si je napisao, stojeći za blagajnom, jer nisi imao računa kod kuće. Znači, prodavajući knjige u knjižari, dok su ljudi tražili i gledali knjige, ti si tipao svoje pjesmice na blagajnu. Da, ja sam došao u Zagreb, naravno u Rijeci sam imao nekakvu panel od kompjutera, to uopće nisam mogao nositi sa sobom. Došao sam u Zagreb i nisam imao doma kompjutera, tada mobiteli nisu bili kao sad, tad je malo to stižio za telefonski poziv. I onda nisam baš imao novaca da si kupim nešto, nekakav kompjuter, nisam mogao dignuti nikakav kredit i sve tako. I onda u jutarnjoj smjeni, kad bih ja bio sam tamo, otvorio bih lijepo to sve, posložio bih knjige, tad je bio jako Tolkien, stavio bi 500 Tolkiena, prvi, drugi, treći dio, Hobbit, i tako, gdje su tada i ti filmovi, i onda bi stao za kompjuter i počeo bi tipkati svoje pjesme. Kad bi neko došao, ja bi ostavio svoju pjesmu, ja, dobar dan, izvolite. Jeste čitali Tolkiena? Ja nisam. Niste čitali toga? Ja nisam i neću. Tako da, to su onako ljubitelji SF-a
znaju biti, točnije se nego fantasy, znaju biti fašisti, onako baš pravi. Kao i ovi neki drugi. Sada nema ljubitelja. Mislim, ja sam to doživio. Niste čitali? Ja nisam i to uopće me zanimao. Ali to on je, znate, on je to sve izmislio, davi. Kao da, ne znam, evo, Thomas Mann nije izmislio svoje stvari. Da, uglavnom, da, mislim, kad govorimo o stisci, recimo, prve godine, to nisam napisao u tom romanu, to bi možda bila neka priča dobra. Ja se selim na Knežiju, Čengis mi je našao novi stan malo bliže na Knežiji, kod tiskara koji tiska Beandrove knjige. I to je jedna mala kućica odmah ovako uz tiskaru, spojena sa obiteljskom kućom od tog tiskara. I to je on meni, wow, super, imam tu kućicu svoju na Knežiji, divno, sam sam tu, samo dobro, kad sam radio popodne, onda ujutro u 7 počne, čuju se ti strojevi kako lupaju i to, ali nije važno, čuju se kombi i onda dečki nešto pjevaju. Ok, to je živo. I onda u jednom trenutku jako je bilo zahvalilo, bila zima i ja pokušavam upaliti grijanje, ništa se ne događa. Tiskara ne radi, nekakvi praznici. Ja mislim dobro, možda je nešto Mislim, je bilo toliko hladno, valjda u stanu je bilo -10, užasno je bilo hladno. Nemam ja ni pokrivača neke, nemam ništa u stvari. Ne mogu baš ne kupiti, nemam love. I zovem toga svoga razlju i kaže meni, joj Ivek, ja sam isključil grijanje, dal sam dečkima slobodno 2 tjedna, mi smo ti na skijanju u Francuskoj. I ja kažem, dobro, ali što ću sad ja, hladno mi? Ma daj se nekak snađi, popi neke kaj. I ja kažem, dobro, ja šta da radim? I za nesreću je bilo baš hladno. I došao na posao u Križaru i tad je nama malo pomagala Ivana Sajko. Smo sam se ja tad upoznali s prijatelji. I kaže na meni, Ives, ti nekako izgledaš baš izmučeno. A rekao, nešto smrzno sam, misliš, šta da radim? Nemaš grijen? Nemo. Nećeš doći kod nas. On je tad bio u braku sa Goranom Petercovom. Rekao, neću doći kod vas. Ja bih bio kod sebe, ali da baš kad umirem otvoru. Kaže ona, pa da, imaš li baš slušat, imaš neku muziku slušat? Rekao, nemam. Kaže, nemaš, nemam ništa. Tada nisu mobitel, nemam televiziju, nemam muziku, nemam grijane, nemam deku. Nemam ničega, nema ni hrane. Kaže na meni, ja ću ti sutra donijeti jedan player. Da, a super, ali sad ide najljepši. I ona meni fakat donese onaj Sonyjev srebrni player za CD i 2 mala zvučičića. A ja sam, naravno, imao samo jedan CD. A to je bio Greatest Hits Toma Waitsa. I Havani je počeo snijeg i bilo još hladnije. I počeo da veje neki vetar. I ja sam onda upalio Toma Waitsa. I onda sam se grijao na njega 12 dana. On je svirao neprekidno. On je samo se vrtio, počinjao, završavao i on me je u stvari spasio. I bilo je toplije nekako iz njega. A to je evo ta priča o toj stisci. Ali bila je onda još jedna dobra noć. Došao je moj prijatelj iz Rijeke, jedan jako dragi čovjek. I išli smo na Savu, tamo u onaj Brazil, kako se to izdalo. I tamo smo naravno ostali zadnje, ostala je samo jedna glumica i jedna ne glumica, s time da se ona odmah ljubio s glumicom, a poslije što se ljubio s glumicom, se ljubio s ne glumicom, bio vrlo zgodan. I ja sam srećom bio dovoljno pijan da mi to čak nije bilo ni zabavno. Ali sad 6-7 sati je i ujutro moram ići spavati od mene. Ja imam taj veliki kauč, trosen koji ću razvući, a on je došao, njegov otac je poginuo, bio je inženjer brodogradnje i upao je u štivu u Viktoru Lencu kad su popravljali američki ratni brod još 71. godine i poginuo je. I moj prijatelj se vodio da ga nikad nije upoznao i on je sad došao do svojih rođaka uzeti nešto od tate. I šta je to nešto od tate? I sad mi smo legli, naravno i sad alkohol te napušta, to već spjeva, tebi glumice nema, ne glumice nema, mi smo sad, i sve je hladnije i hladnije. I kaže taj moj prijatelj Marko, čekaj Ivice, pa imam ja zastavu.
Kako zastavu? Kaže, imam ja američku zastavu. Da je bila stanova na kapsu. Jer tata je sahranjen sa svim američkim počestima. To je ogromna zastava. Kaže, s njom ćemo se vi malo. I mi smo legli i on je probacio preko nas tu dvostruku američku zastavu koja je bila na odru i tako smo zaspali i sanjali smo evo dolazak Donalda Trumpa. Sjedom, neki košmar je bio, 100% smo bili dosta uespokojeni. I kad se vratio Crnek, to taj moj tiskar, rekao Ivek, je bilo sve u redu? Ja sam rekao, bilo je sjajno. Kažem ja njemu, ali naš sam novi stan. Kaj njemu jebat, zakaj? Oniko, ja kažem, znaš šta, tamo ću biti sam. Kaže on, pa i ovdje si sam. Ja kažem, da, ovdje nema grijanja, kako to moram nacrtati? Kaže on, bit će, evo kad ti velim, bude grijanje, evo, bude. Ja sam otišao, onda sam bio 4 godine na Savici. Ali kažem, ova priča sa zastavom, to je cijela jedna priča, to je ta stiska. Mislim, sve što je bilo u toj noći, ali nije bilo toplije. Bacio sam pola lubenice u zrak na stjenje kod divljalim ovcama. Slador i njegovi kristali rasparali su udaljenost. A onda se začulo kako puca kora i kako cvjeta crvenilo izbušeno crnim košticama, kako se lomi pupa i kako potrgane kapljice vode poskakuju po vrućem kamenu. Koliko sam bogat, pomislio sam. Koliko sam bogat, osjećam to dok bacam skupu lubenicu divljim stvorovima. Onima koji su zalutali pri povratku među ljude. Ovan će udariti rogovima. On to uvijek čini, njegova je dokolica gorda, on je muški. Bacio sam pola lubenice, a prije toga s nje sam skinuo cijenu i upisao je u svoj note s kreditima. Koliko dugova ivice, koliko glatkih minusa i plitkih ambiza za slomiti kosti. Sad gledam kako prilaze i jedu. Vuna je na njima prljava, skoro da se vuče po vreloj zemlji. Oko očiju pokoji krpelj. Crvena lubenica nestaje. Ja bih opet nešto bacio. Je li led ono što mi nedostaje? Ili da se posve raspukne i nekoga tako izgubljenog i divljeg napokon nahrani? Let je ostavljen pticama, bacanje traje kratko, zamka za ivicu je dvosobna. U prednjoj prostoriji ručamo šećer, a u onoj iza ostajemo sol. Da. Dakle, ovo je druga pjesma iz iste zbirke pjesama, zove se Gosobna, prva je bila prozirna. Sad ćemo krenuti na jedan malo ljepši dio tvog života, kad ti više nije bilo hladno. Naime, zaposlio si se u Profilu i radio si dosta dugo njihovu propagandu. Organizirao si preko 1000 gostovanja pisaca. Putovao si svijetom, išao si na pjesničke rezidencije, bilo te doista svavidjel. Znači, započinje jedan tvoj, onako rekla bih, jet-setovski život jedno vrijeme. U međuvremenu, mislim svoju zbirku poezije If, koja je meni zanimljiva zbog toga što si je pisao u ženskom licu. To je jedno pismo jedne žene. A inače sam te pitala zašto ima tako malo razrađeno u tvojim knjigama, uvijek su glavni likovi muškarci. Znači, vrlo rano si napisao s te pozicije ženskog lika. Kasnije si opet kod Iva izdao jednu knjigu priča, koja je zapravo kuharica. Čak si kuharicu uspio izdati. 10 recepata je u toj priči.
Onda imamo zbirku pjesama koja se zove Okrutnost. I evo, ti i okrutnost, to mi onako nikako ne ide zajedno, ali rekao si zapravo da si postavio pitanje, zapravo da si u tom trenutku osjećao da pisanje pjesama zna biti vrlo okrutno. Da, hoćeš nam reći nešto? Da, knjiga meni je vrlo, vrlo važna i ja ne volim se često niti sjećati. Dakle, svaki čin pisanja je neki udarac u pleksus samome sebi ili neka brazgotina o nekom dijelu sebe da bi ostajao neki trag. Dakle, jednostavno postoji u toj knjizi Okrutnost jedan stih koji kaže dobrodošao u okrutnoskom počinje pjesma. Onda jedan drugi kaže čovjek sanja ranu, rana sanja čovjeka. Dakle, to nekako to neko oblikovanje naše traume, naše nutrine, našeg problema, naše žudnje ili pa čak i naše sreće nije jednostavno. Ono je puno je nekakvog straha tu, puno je tu mogućnosti neuspjeha, puno je tu mogućnosti blokade, tako da to jest neki okrutan. Puno je lagodnije recimo gledati nekakvu dobru seriju na Netflixu. Znaš točno što će se dogoditi, ušuškan si, toplo ti je to, dakle ništa ne riskiraš, a sa pisanjem pjesama riskiraš baš sve. Dakle, rekao si mi da čupamo sami sebe kad pišemo poeziju. Da, mi se falo nešto čupamo iz sebe, pa nešto posadimo, pa nešto zgazimo i suočavamo se sa ne baš nekakvim bajnim dijelovima sebe. Često se suočavamo sa vlastitim kukavičlukom, sa nesrećom nekakvom, često se suočavamo sa nekom nemogućnošću da volimo. Definitivno se ne može dobro pisati u zoni ljubjavi, jel to? Moraš biti bar na granici. Može nakon ove pete, šeste knjige pjesama, može se ili se ne može. Da. Mene je napustila poezija i ja sam tako sam napravio veliku kuknjavu da sam cijeli jedan roman napisao o čovjeku kojeg je napustila poezija i koji je otišao u Pariz i odlučio tamo uzgajati fazane ili recimo zafrkati na neki drugi način. Tako da, da, ona je otišla. Nema gotovo, šta bilo. Napisao si jednu dramu koju te tražila Manibor. Yes. O jednoj nesljednoj obitelji, zove se Nedjeljni put. Da. Nakon toga nisi više pisao dramu. Ma ne, nisam. Dakle, to je manje pročitala dobro i lijepo, njoj se to jako svidjelo i ona je htjela i rekla je napišite mi, molim vas. Vi možete, pa ja sam rekao, mani, ja to ne stignem. Platit ćemo. Ja sam rekao, dobro. Ali ja sam to napisao i ona je bila tad intendanca u Rijeci, međutim onda više nije bila intendanca, onda su uzeli razni drugi maheri taj tekst i u biti su ga upropastili i ta drama nije bila baš... Ali preizvedena je, to je važno. Preizvedena, ja sam čak došao tamo, imao sam neke specijalne cipare koje dan danas imam, koje zovem šansonjerke. To su oni koji pekle i sa kosam, koji dali su mi buket i ja sam ga primio. O tome ja pišem u odrevom, zamislite budale koja je otišla. A to je 27.11.2011. mislim to je. Ali evo, prošlo je super puno godina pa sam se, ostao sam živ. Nisam pisao, nije me niko do duše ni tražio, ali nije mi to toliko zabavno, moram reći. Meni je puno zabavnije pisati svoje male romane ili priču. Dakle, nije, dramsko pismo uopšte nije za mene. Možda nekad negdje nešto, ako Mani opet pozove sudlaka ili kaže platit ću vam, možda, ali inače. To ti mi u profilu bilo je zanimljivo, sam kažeš, upoznao si jako puno ljudi, stekao si jako puno veza, živio si lijepo, zanimljivo. Međutim, u nekom trenutku imao si zapravo vremensku stisku, jel? I u nekom trenutku, rekao si nekoliko godina nisi mogao napisati ništa. To je bila prava jedna stiska. To je bila kriza, baš kriza. Ja sam spisateljska kriza. Prima 3-4 godine ja sam svaki dan sjedao za taj kompjuter i nikad ništa ne bi nastalo. I to je dosta obeshrabrujuće zato što prije toga sam uvijek lako pisao i brzo sam pisao i osjećao sam da taj tekst ima svoj naboj, da se vraća prema meni, da mi nešto daje, dakle, ta stvar išla lako. I sad, jedan put svaki dan nešto natipkaš i ono sam sebi
ono, nije dobro, ali čekaš taj trenutak da se opet to nešto I to onda brišeš ili ostaviš? To ja ne brišem, i bi to značilo da mi je važno. Dakle, to je kao ono kad nečim broj mobitela u telefonu obrišeš, jer ti onda to zato što ti je to očito važno bilo da obrišeš. A ono što ti nije važno, to ustaviš, mislim, nema ničega tu. I onda to je trajalo, kažem, i baš sam se nekako bio, još sam se prestrašio, možda i neopravdano, ali onda je srećom došao brda. Onda je srećom došao brdu koje je sve izmuklo. Dakle, nakon nekoliko godina, ali to je uvijek tako, nakon takve stiske i nakon ovoga, takvog promišljanja, sigurno posljedica je trebala biti, bila je jedan fenomenalni roman s kojim si nas sve kupio, vjerujem. Brdo je dobilo nagrade, Brdo je posebno, zapravo tu počinje tvoja priča s tim tvojim likom, jednim muškarcem, intelektualcem, umjetnikom, kojeg razrađuješ u svim daljnjim romanima, ali Brdo je doista nekako posebna. Brdo je jednostavno imalo sve, imalo je i ljude, i životinje, i otok, i prirodu, i kontemplaciju, i meditaciju, i osviještenost. I niz tih nekakvih likova, to se kako zanimljivo postavio tu ranji tok romana, ti odeš gore u tu karaulu i onda svi dolaze k tebi zapravo. A nisam to ja. Ok, mislim, tvoj lik oprosti, tvoj lik, naravno, jeste vi. Nisi to ti, ali svi dolaze tom tvom liku i naravno, to su uvijek nekakvi ljudi koji su po nečemu posebni, neće svako zalutati gore. I kad si napisao taj roman i kad si dobio sve te nagrade, je li se tad sve poravnalo nekako? Jesi li zaboravio sve te stiske? Nisam, ja to neću nikad zaboraviti, da. Ono što je s Brdom bilo meni jako važno, dakle, taj roman je nastao u 2-3 tjedna, vrlo brzo je nastao. Napisan je, kako je napisan, tako i objavljen. Dakle, osim što sam imao dilemu s naslovom, ja drugih dilema nisam imao. Dakle, naslov nije moj, naslov mi je dao moj pokojni prijatelj Danilo Dragojević. Rekao, to mi je Brdo. Ja sam rekao, ok, onda Brdo. Kasnije, ja sam razmišljao malo zašto bi volio, recimo, tu knjigu i svakakvih reakcija je bilo. Zvali su me ljudi iz bolnice sa nekakvih teških odjela, meni ta knjiga daje nadu. Mislim, onda ja pitam, misli, kako nekom ta knjiga može dati nadu, ima unutra samo ubojstvo, ima ocno ubojstvo, ima ovog nesretnika koji baulja tu po Brdu, nije najsigurniji u svrhu vlastitog života. Očito nešto je tu, valjda je ta neka ljepota te slobode koju on prepoznaje i koju on zadobiva hodajući ta 3 mjeseca po tome Brdu. A s druge strane, nema ljepšeg ambijenta nego otočka šuma, otočko brdo, ovdje tu kod nas na Jadranu i sve te životinjice koje idu i ti turisti koji su eto kao dio nekakvog dekora. Sad nedavno me je zvao čovjek iz Grčke, neki nakladnik, neki Georgos, i kaže meni, ja, gospodine Pitanića, ja bih htio objaviti vaše Brde. I je kao, prosto, ti ste i njega čitali. Kao ja sam čitao njemačko, ja sam živio u Njemačkoj, čitao sam njemačko izdanje, fenomenalna je knjiga, ja to želim objaviti. Ja kažem, dobra, zašto? On ima neku zlačku kuću. Ja kažem, a zašto? Kažem, zato što ja mrzim turizam. I ja sam rekao, ok, onda dobro, mrzite turizam, objaviti. Tako da je Brdo izašao, recimo, sad i u Grčku. Odlično. Nakon toga slijedi roman Porušenje i sad sam kažeš da zapravo ta tri tvoja prva romana, tvoj izdavač želi objaviti zajedno, to smatra jednom malenom trilogijom. Tiho rušenje ima tako divan naslov, taj jedan oksimoron, ali sam si rekao da je on naravno nakon Brda, da je on možda bio manje zamijećen. A da, predaje ta knjiga je jako dobro prošla, ima ona neku svoju sljedbu ljudi koji svake 2-3 godine čitaju tu knjigu, uvijek u jesen. To si rekao, imamo znači lik koji je završio književnost, ali je soboslika. Da. Književnost je ima takvih situacija, imate ljude koji su završili medicinu pa rade kao nakladnici, imate razne druge ljude, ne mora nužno fakultet određivati vašu, imate recimo ljude koji su završili pravo pa su onda premijeri ili predsjednici država, dakle
Mislim, ima i takvih nezgodnih slučajeva i nesretnih. Šta ćete, niko nije savršen. Da, onda imate te medicinare, recimo, koji završe medicinu, specijalizacije, doktorata, onda na kraju najbolji ispadnu u nekakvim koruptivnim dogovorima i tako. Ljudi se razvijaju, da. Čovjek ne stoji na jednome mjestu, uključujući cijelu njegovu obitelj. Šta sam vam trebao reći? Tiho rušio. Da, ja sam sad napisao brdo koje je cijelo u otvorenome pod suncem, pod nebom, na tom Utočkom brdu gdje sve miriše, gdje se životinjice kreću, gdje gliseri rade one valove, sve. I onda sam rekao, sad idite, odi sad u jedan stari zagrebački stan ovdje u centru, sa onim visokim strokovima, pomalo orono i nađi tu svoju priču. I ja sam našao tu priču, to je u Paulikovoj, tu dolje. Našao sam tog jedna velika koji je stari profesor i prevoditelj u mirovini, koji je pritom bio i nekakav dragovoljac, pa je malo i ranjen, on puno puši i krenuo sam iz njega, iz njegove te osobnosti. On se zove Branimir Vuko, ja svi ga zovu Vuk. Krenuo sam kod Vuka i došao sam do tih, i on ima taj stan koji će onda taj Elvis i taj soboslikar, taj profesor, doći, urediti, treba ga ofarbati, treba jedan zid u tom velikom stanu pregradi, treba vrlo tiho srušiti. Tiho srušiti, bez velike pune prašine i bez pompe. U romanu piše zašto se to treba dogoditi i kakav tip suočenja onda njih sve nakon toga čeka. Ali i onda ima paralelna radnja. Dakle, cijeli roman se događa tu u stanu i u jednom irskom pubu u Dublinu. I taj roman, rekao si da si odlučio, tema je zapravo dosta tužna, ali odlučio si da će svi likovi dobiti sretan završetak. Pa naravno, ako možeš upravljati ljudskim životima, onda nekad i tako bi. To je roman bez glavnog lika, u stvari ima 3-4 lika koji su svi kao glavni i nisu glavni i oni se zapetljaju, životno se zapetljaju i onda kad se mi već zapetljao, šta je dugo nego ajde. Sad svako nekad dobije svoj kolačić sreće na neki način. To me jako veselilo, premda naravno roman ima otvoren kraj i čuje se zadnja rečenica u romanu je, a onda je nešto pored mene izdahnulo ili tako nekako. Mi znamo što znači kad nešto izdahne. I naravno da već su me špotali, u Brdo ima otvoren kraj, ovo ima otvoren kraj, Odeon ima otvoren kraj, Albert nema otvoren kraj, Plivač ne. Dakle, ja volim te otvorene krajeve, a napala me jedna gospođa bila u Rijeci, kad sam predstavljala Kino Slobu, jedna fina gospođa visoka, izgleda kao objetnica, mogla bi biti i neka specijalistica, onako skupo obučena, čizme, svjetlo smeđe do tu. Da, Andreja. I ja sam predstavljao jednu knjigu, Kino Sloba, da ona došla i rekla, ja vas moram nešto pitati. I ja sam je pogledao, uvijek sam, izvolite. U vašoj knjizi Brdo, tko njega zazove imenom na kraju knjige? To je zadnja rečenica. Onda me netko zazvao imenom. I tako završi roman. A u romanu nema ime taj lik. I ja kažem onako nonšalantno, kao nemam pojma. Molim. I ja se stisnem, ja vem, pa ne znam, znate, to je otvoren kraj, ne mislite meni otvoren kraj. Vi ste to napisali. Ja kažem, jesam. Pa dobro, onda sigurno znate koga je zazvao imenom. Ja kažem, ne znam. Sad mi već ide pomalo na živce. I ja kažem, pa možda kapetan. Kaže, vrelite, ne. On, kao, koga je zazvao? Ja kažem, ne znam. I kaže ona, i kako sad vi mislite, ja 10 godina čekam da vas to pitam i sad ću ja živjeti s tim. Ja kažem, vi ćete živjeti s tim, a ja ću živjeti s vama tako. To vam je isto. I onda je žena jednostavno frknula i na peti od tih svojih skupih čizama otišla i ja mislim da sam izgubio možda jednu čizmu na tecu, a možda sam i dobio. Jer ti muško-ženski odnosi su čista minu. Pogotovo kad su knjige između njih. Tako da ja. Još ćemo malo, puno si toga napisao, spomenut ću i Bršnja. To su zapravo priče, ali ti si rekao to je knjiga koje nema. Ona je izdana, ona je izdana u 4 primjerka, ali ćemo je spomenuti. I onda idemo na Tišinu, ali zapravo prije toga Plivač, roman Plivač, koji je napisan 30 godina nakon rata, ali govori zapravo, nećemo reći, govori o ratu, ali antiratni roman, kao što je svaki ratni roman zapravo antiratni.
Međutim, napisan je nakon 30 godina, govori o osjetu samog rata, sve se tek kuha i tako dalje. Sam si rekao da taj roman misliš da ljudi nisu previše nekako čitali, nisu ga previše zapazili, a mene zanima, je li ti možda, budući da pišeš o osvitu, znači sve se tek treba dogoditi, je li te ta naknadna pamet možda je sputavala, jer ipak je prošlo 30 godina nakon toga i ti znaš što se dogodilo, a pišeš o počecima, jel? Da, ali ja sam znao već tada što se dogodilo. Kao što nažalost znam i sada. Dakle, može biti samo gore i gore. I to je bilo sasvim jasno da se rat proizvodi, da se on puha i da se doljeva, to je dolje sa svih mogućih strana. Zašto mi je trebalo toliko dugo? Da? Ma zato što me nije privlačila ta tema. Nekako možda nisam bio baš ni dorastao. Premda to nije roman samo o toj temi, nego je to opet roman o jednom liku koji misli da se od svega može sakriti tako što stavi masku za plivanje i onda pluta 5 km dalje uz obalu, daleko od svega. To je kao ono dijete, kao kad ide strivača i onda ono najzanimljivije dijete napravi ovo. Mislim, sakrije se, ne? Tako da... Ovo u pjesmu. Da, tako da ima tu jedna mala ljubavna priča koju ja namjerno nisam razradio, jer zašto bi neko iz Hrvatske, koja tad još nije ni bila u Europskoj uniji, mogao biti u vezi sa nekom Šveđankom. Dakle, to nije u redu, nije fair. Premda jesu bili u nekoj kraće jezi. I Hrvatska je morala doći do Europske unije da bi te veze bile normalne. Legitimno. I sve se što? Da, naravno. Nakon toga je ta zbirka koja se meni jako sviđa, Tišina i njezine olovke, iz koje smo čuli i lijepe ulomke, odnosno pjesme u prozi, i dolazi roman Sine, idemo kući. Sad moramo biti malo tu ozbiljni, to je roman zapravo o umiranju, iako je napisan zato da bi ta cijela priča živjela. Jel? Da, ja mislim da to je jedini moj roman u kojem niko ne umre, baš u samom romanu. A ovdje drugim se ubijaju, umiru i sve. Da, to je roman o borbi jednoga sina i jedne supruge da izvuku tog oca i muža iz bolnice i omoguće mu nekakvu mogućnost dostojanstvene smrti u njegovoj kući. Njemu je ta kuća jako važna jer je jednostavno je takav čovjek i taj ambijent s tim nastavicama, s tom vinovom lozom, s tim nekakvim suncem je puno bolji ambijent za umiranje nego što je to soba bolnice Jordanovac za vrijeme pandemije u kojoj niko ne može ući. Čak ni oni koje vidiš tu iza stakleno na 1 metar. Dakle, to je onako u dobroj mjeri autobiografska knjiga u kojoj sam ja naravno izmislio ono preko toga, zato da ta knjiga bude čitka, zanimljiva, zato što nije dovoljno napisati samo ono što se dogodilo. Život je često banalan i besmislen i nelogičan i dosadan u stvari, i tako da jednostavno pisac mora pisati priče, mora koristiti svoj imaginari, mora vjerovati svome jeziku, na neki način mora nekad i manipulirati nekim kadrom ili bilo čime, mora manipulirati apsolutno svime ako je to u korist priče i ako će to učiniti ljubomorno. Ja sam tu isto knjigu jako brzo napisao, nisam imao doduše ni puno vremena. Moj otac je bio umro, ja sam sad shvatio, Gljevice, ili ćeš to pustiti da ode, ili ćeš napisati neku novu povijest, kako je to bilo na tvoj način. A to moraš napisati dobro, tako da ti svi oni koji znaju kako je to bilo, povjeruju da je bilo baš tako kako si ti rekao. Dakle, moraš moraš iz svih oružja opaliti i možeš biti najbolje što možeš biti, i ja sam to pokušao. Da, ne znam da sam uspio, da nisam, ali ja sam s tom knjigom zadovoljan. Ta knjiga isto nije imala naslov, recimo, nisam imao naslov, i u toj knjizi su 3 vjenčanja koja su u kontrapunktu sa tim umiranjem u toj bolnici. Htio sam napisati nekakve vedre, šašave slike i to naravno trebaš otići na nekakvu svadbu, pogotovo dole, ne tam se. I onda sam mislio kao 3 vjenčanja iz provoda, on ima onaj film. Onda sam zvao ovu Andy McDowell da li bi možda mogla glumiti. Rekla je da ne može, da je već glumila. Ja sam rekao, dobro, ako nećeš ti, onda morat ću promijeniti ime. I onda mi je bilo baš nezgodno. Knjiga je bila pred tiskom i ja nemam naslov. Moj urednik
poznat po agresivnim nastupima, me je pitao: Ivo, a kako nemaš naslov, znaš Ivo, trebalo bi. To ne mislim, tako sad mi razgovara kao da sam neki pačenik. I ja kažem: gle drago, daj mi samo 5 minuta. A ne, imaš cijeli dan, rekao, na mečevi, moramo to riješiti. I ja uzmem nemam pojma šta ću, uzmem knjigu ovako, otvorim i vidim rečenicu: sine, idem u kući. I to je bio mene, da. Srećom imaš dobrih rečenica u knjigama, pa ne moraš se opatiti. Recimo, uzimaj sve što te smiruje je pjesma iz zbirke. Dobro je, lijepo je zadnja rečenica romana, dobro je, lijepo je. Brdo je dao Dragojević, to ništa. Plivač, trebalo to u stvari biti plivanje, onda mi je on rekao: ne, stavite vi plivač, bit će bolje. Onda će tiho ušli: to sam sam izmislio, i taj naslov je čak postojao prije nego što je knjiga napisana. Tišina i njezino loke sam sam, šta još, Odon sam sam i Albert sam, dobro, dosta sam samostalan. Kino Sloga? To sam isto samostalno izmislio, ali to je ime jednoga kina u kojem sam išao, u kojem sam ja gledao sa onim radnicima lučkim u Rijeci i sa tim šaferima. Tu smo gledali erotske filmove i kad ne bi bilo ništa drugo, onda veste. Naravno, ali to je važno Kino Sloga jer je bilo u blizini jedne krčmice koja se zvala Žamarić, gdje sam ja nosio rakiju, preprodavati rakiju, jer smo tako gradili kuću. Ja bi prije škole povukao i natočio 5 litara lozovače u one kanister i onda bi prema školi lijepo se spustio vole kraj policije, pogledao na plakatima šta je u Kino Slodi, ušao u Žamarić, imam priču o tome u Kino Slodi, i dao bi tu rakiju. Ova teta bi mi dala novac i rekla je: pozdravi tatu, i ja bih rekao: hvala, hoću. I tako sam taj novac nosio doma i to sam onda ugrađivalo u prozore, u ploče, u žbuku. Čudna divna zbirka priča o odrastanju djece. Da, mislim, kraj vijeke. Da, ja prvi put kad sam... To je danas rijeka. Pa prvi put kad sam... naravno da je taj rijeka, ali prvi put kad sam išao u centar, naravno išao sam u kino Garibaldi, to je tamo na Korzu, sad je tamo DM. Da, ja sam sve filmove pogledao tako da bi ušao samo s ceste u kino i to sam obožavao i to je za mene propast svijeta kad su kina nestala sa ulica. Ništa mi nije bilo ljepše nego dimlju sebi, cup, uđem unutra i gledam 11. put jedan te isti film. I uvijek vidim nešto. Tako sam odlučio se, bio sam 5, 6 osnovne, idem ja u grad, u kino, moji starci su mene svugdje, imaš li novaca? Pita me tata, kao da bi mi on dao. A ga je imao. I ja tamo i ništa, sačekaju me. Tata i mala Roma pred kinom, opljačkaju me, izudaraju me i ja se vratim doma bez filma i bez novaca. Tako je bio, to je bio prvi izlet samostalni centar. Dakle, onemogućen sam u konzumaciji kulture. Evo prije slijede još 2 romana, ali spomenut ćemo malo i tvoje nagrade. Znači ima tu i VBZ-a 2 kuta, i Kiklopa, i Buktiga, i Dobriša Cesarić, i Risto Ratković, i Kvirinova nagrada, Vladimir Nazor za Sine, idem kući. Pa ti je najdraže? Pa čuva šta, pokojni Igor Mandić je bio krasan kad smo 2006. čini mi se, on je dobio Kiklopa za jednu svoju knjigu Sebi pod kožu, a ja sam dobio Kiklopa za zbirku pjesama Uzimaj svo što te smiruje. Su bili oni ogromni Kiklopi, po 9 kila su bili teški i to je baš bilo i fizički zahtjevno, i onda Mandić bio zvijezda toga sajma i onda se Igor pojavio u toj velikoj dvorani i rekao: hvala na priznanju, jer to nagrada nije, to je priznanje. Nagrada je novac, ovo je priznanje. Meni je drago što sam dobio vaše priznanje, Kiklop. Tako da i meni Kiklop, oba su mi Kiklopa draga na razini priznanja, druge su mi nagrade dragi na razini novaca, novog frižidera, kauča, tako, uglavnom, čak sam pazi, od nagrade za knjigu Brdo, od prve te nagrade sam čak kupio neku baraku i neki mali voćnjak tamo prema Lekenihu, ne. I naravno, napravio sam totalnu glupost. Niti sam ja tamo znao te voćke obrezivati, niti sam ja to htio ići kosit. Onda dođem tamo, onda mi izbodu me komarice, onda nešto ostavim ispred te kuće, ovi mi ukradu. Onda dođem, onda je nešto sve idilično, divna trava i
tu pase zec ovako ispred mene. I ja sjedim i mislim ono, evo imalo je ovo smisla, imalo je smisla empiti ovu kućicu. I onda čujemo do zgora, sused, kaj otem nafte, benzina, ta traka, a reke ne. I onda sam sad to prije 2 mjeseca prodao. Dakle, riješio si se to. I moram reći da se osjećam odlično kao ono, Arsen Dedić, znači čistim svoj život. Tako ja čistim sebe od ovih baraka i voćnjaka i komaraca. Kakvi su to komarci? To ono u rojevima te napadnu. Ja se ono malo izmičem, kosi mi izmičem se, ne možeš se izmaknuti. Pokušavam ono na špreku, pa ja sam pisac, pa nisam njeno tu odavde, neću pun. Nište je. A ovi ljudi domaći njima to uopće ne smeta. Oni dođu kod tebe nešto pitati, uvijek ti nešto traže. Imamo 7 komaraca na listu i najnormalnije te pitaju kako su vaše trešnje ove godine? Ja samo te komarce, skoro da vidim kako rade ono. Znaš, ali ti ljudi, bez obzira na komarce u licu, i dalje su crveni. Tako u licu, tako da to su misteriji, to treba vidjeti. Ja znam točno adresu, to šum. Prodao se, da, kako sam zadao, čak sam nešto išao ove da bi. Jesu nekretnine kao skupili. Ok, i ok, pišeš Alberta? Alberta sam napisao 2019. ali sam ga držao zaboravio sam na njega. Ja sam zaboravio da imam tu knjigu. Zato što sam pisao onda kino slogu, tata mi je bio loše, pisao sam negdje u kući, ja sam zaboravio da imam tu knjigu i onda sam brndajući po folderima 2023. Opet imam knjigu, idem ja to čitati, to je knjiga koja je nastala prije potresa, prije pandemije, dakle nema. I meni se to svidjelo, samo sam malo to popravio i kad sam to popravio da sam zvao urednika, rekao sam, imam novi roman, i rekao, opet. Ja kažem, nema gulte, šuti, ovo je već 5 godina u buksi. Tako da, Albert je, evo recimo taj Albert ima nešto proročansko u sebi, jer taj moj lik nastrada na pješačkom, jedna ga gospođa pokupi dok on preko zelenog prelazi pješački prelaz. Bome prije par dana mene tu u gradu jedna gospođa tako isto opandrči sa svojim retrovizorom tu nekako po kuku. I ja se sad splašim, ona otvori vrata, digne prsti i kaže, ovo ti je zadnji put da si mi udario auto. Mislim, skoro me ovo zgleda, je to ostao naravno bez teksta, to je ipak Zagreb, još nikad ne znaš ko je to. Da. I stiže na moda koji je sad ušao i u finale. Da, ja sam tamo uvijek za ukras, mene ti uvijek uzmu svi do 5. Onda me maltretiraju da odgovaram na nekako njihov intervju. Kako ćete potrošiti novac? Jedan me pitao, kako, u slučaju da dobijete frica, gospodine Pitanače, kako ćete potrošiti taj novac? Ja sam rekao, kupit ću si sat, ručni. Kaže on slav, dakle slav. Koje su to pitanje? Mislim, novinarstvo je onako već jedan izgubljeni svijet. To sam se zapalio i zapalila se iz grada. Mislim, di ćeš očitije propasti, ali dome. Oni mene tu, jer ja ovako dosta zgodan sam, imam puno nagrada, lijepo pričam, fino se pristojno i ponašam. I onda je dobro da uđem u ta finala, ali naravno nagradu uvijek dobije neko drugi, što ja nemam ništa protiv ako su te knjige bolje, dakle možda i jesu. Ali samo da me ne pitaju šta ću s tim novcem. To je koje da ti neko ostavlja 2 milijuna eura, a šta ću s tim novcem? Ono ti kažeš, a s 2 milijuna eura kupit ću si jednu kuću i jedan gliser. Mislim, kužiš, daju ti 10.000 eura, pa čemu će, pa to je, mislim, kako bih rekao, pa to gospođa Balić riješi u 5 minuta s dionicama. Vi je smiješni, Bog si sjebio. Bog se žene kritizira, vi je smiješni. Odeon je jedan veliki omaž, pa reći ćemo svim pjesnicima, vjerojatno i pjesnik. I pjesnikinjama, tvom dragom prijatelju, ima njegovo ime. Da. Ali, imam još samo 2 pitanja za Đule. Prvo je... A tek smo počeli sad. Tek smo počeli, da, ali imamo nekakav termin koji moramo ispoštovati, pa samo mi sad reci ipak podrška tvoje obitelji. Znači, nam je prošli puta rekla da smatra da zapravo žene imaju pun pari kod tekce nego pisci, pa neke obitelji više vole i podržavaju svoje pisce, ja? Muškarce pisce.
kako je bilo kod tebe? Tvoji roditelji, jesu li uopće slutili da ćeš ti jednog dana pisati i da si, jesu? Okay. Jer vidjeli su da me drugo ništa specijalno ne zanima. Ja to sve radim samo da mi prođe vrijeme i da dobijem neki novac. Ali apsolutno sve, mene ne zanima ništa. Kad sam počeo studirati, tata mi je rekao, pa neće ti valjda hrvatski predavati. Ja sam rekao, tata, ne brini, neću to ni završiti. Kao što je i bilo. Kao ono radi nešto pametnije. Dakle, obiteljska podrška. Ja sam dijete koje nije imalo nijednu igračku, ne zato što je nije moglo imati, nego nisam želio. Nemam nikakvu uspomenu iz djetinjstva, nikakvu ono, ne znam, nešto. Ja sam imao samo knjige, slikovnice, knjige, novine, ja sam čitao novine, nedavno sam se sjetio i na radiju sam to rekao, pa mi se Željko javio kako sam ja kao dijete u Jari, kod moje babe pokojne Jara je tamo gdje je ognjište, tamo su bile stare slobodne Dalmacije, sredina 80. godina, Željko Žetene imao kolumnu tamo. I ja sam to čitao ovako, sjedeći na zidiću, ono na plus 50, među onim poskocima sam čitao kolumne u Slobodnoj Dalmaciji, jer mi je to bilo lijepo napisano. I tako sve drugo. I ništa, mene u stvari, sport me zanimao, igrao sam rukomet i onda naravno bio sam omražen u svome klubu, dok su se ovi zafrkavali, bedači i ulazili preko balkona u sobe kod cura, ludovali, padali. Ja sam čitao poeziju Ivana Rogića Mihajla, jer sam im slučajno uzeo te 2 knjige. Ja sam stalno čitao, to mi je nekakav opis moj i moji su odmah shvatili šta je. Dakle, tako sam na neki način i birao i svoje najbliže ljude, ženu. Tako sam dijete kad se trebalo roditi, ja sam nju kucnuo za me trbuh i rekao sam, čuj, tata piše i čita, je to u redu, ona se ritnula i bilo u redu. Ritnula, da li je to prikladno za bebu već? Da. Je, dobro, onda je tako, ja sam pitao. A danas je ta stvar vrlo jedno, danas je najljepše stvari vrijeme za mene, jer ja nisam nikad zakresan, imam status slobodnog umjetnika, dosta sam slobodan i od novca, ali to je druga priča. Imam tamo negdje... Naš ti je lijep dio emisije, metafora i koji izbor. Da, i mislim, one bi bile grozne da ih neko drugi mogu. Jer da moram reći iskreno. Ljudi znaju od poezije svašta napravi. Ne. Aj, malo te sluša prije spava. Pa da, pa to je to. Dakle, mislim, imam ja i u obitelji pacijente koji slušaju mene i onda ova tetka mi je rekla, ja tebe srićo slušam, ali mi je mogu dočekat kroniku dana. To je top. To su tetke. Ne? Uglavnom, imam jednu malu sobicu u Odri dolje. To spada kao pod Novi Zagreb, ali više ići na Turopolje. I onda navečer kad obavimo cijeli taj dan, kad se ode na plivanje, kad se s plivanja vrati, kad se skuha, kad se ovo, kad se odrade sve emisije, onda ja sedem u svoj auto i onda kroz to polja, kroz te fazane i kroz sve to dođem tu, izađem u tu Odru, pred tu svoju sobu gdje ima grijanje, ima kompjuter mi tamo, ja doma nemam ni rad u sobi ni ništa, čak ni kompjuter. Odem tamo, njepem na večer i onda spisateljski procesi se prtejače, dakle upali odmah YouTube muziku i onda čitam novine, još onda čitam Jutarnji indeks, onda čitam Poslobođenje, Kurir, Informer, Nova RS i onda vrijeme ide, već 10 sati na večer, ja već mrtav umoran, ja se dižem u 6. I misli si, pa zar će tebi poći ovaj dan da nisi ništa napisao, idiote, pa tu si došao 20 km dalje. I onda kažem, ne, hoću, onda otvorim dnevni avaz. Onda čitam na dnevnom avazu kako nema u živinicama struje, čovječe. I onda shvatim pa koji to odvratno bijedan žel, sjedi nešto natipkaj. I onda se trgnem se kuši natipka, za sat vremena 5 kartica i idu doma svetim. I prije ponoći sam uvijek doma, onda se vozim kroz ta polja, onda već vidim i lisice, vidim i divlje svinje, ali onda one mene zaustave me te divlje svinje, kuda idu divlje svinje, da smo neki teži. Ja kažem, vidite, to su lisice, one su još bolje. I tako ja s tim, u stvari, ali hoću reći, najprije se izgnjavim, čitam sve novine i uvijek sam na rupu, hoću li ja to večer pisati ili ne, ali onda se toliko sam sebi, moram reći iskreno, zgadim, ja ću reći kao što kaže Ivan Slavnik, sam si nalio ovu čašu, Ivane, ispije ili proli. I ja uvijek ispijem, dakle uvijek nešto napišem i tako idem svaki dan i svaki dan napišem 5 kartica i imam roman za mjesec dana imam. Da, možemo ste tako, ali onda ja imam i periode od par mjeseci kada ne mišem baš ništa, ali onda tu fantaziram, smišljam
idem po kafićima, pričam i tako, svašta, boce prodajem, skupljam. A čita li Julija svog tatu? Pa znaš šta, ne čita, ali mi je dala fenomenalan jedan savjet kad je bila, još nije išla ni u osnovnu školu, vozili smo se na plivanje, onda mi je rekla, znaš, te tvoje knjige. Rekao, dobro, a ona iza, nije to, nisi ti sav u tome, kaže meni. Ja kažem, kao, vidim ja tebe, ti to nešto pišeš, pa složiš knjigu. Nije to, kaže ona meni, ja imam svoju malu knjigu, ali ja sam na tome. Ja kažem, dobro, ja sam bio u šoku. Baš smo tu oko nebodara koji je izgorio se vozili. Kaže, ne znaš kako se pišu priču? I ja kažem, ne. Kaže, pričat se pišu na dva načina. Ja kažem, dobro, na koja? Kaže, jedan je način koji je dobar, ali da najprije napišeš si skice, natuknice, likove, napišeš, i onda napraviš oko toga priču. Kaže, a drugi, bolji, koji ja koristim, kaže, da samo sjedneš i pustiš da te priča vodi. Ja kažem, šta misliš kako ja pišem? Kaže ona, ja mislim da ti pišeš na ovaj prvi način. Ja kažem, ne, stvarno pišem na ovaj drugi način, nema nikad nikakve skice, ništa, samo sjednem i puštam da me priča vodi. Kaže ona, dobro, vidit ćemo. Bravo, ja, to ti je to, jel? Ali dobro, da mislim, razumijem, dosta dobro kotira na hrvatskom jer ne znaju profesorice. A to je, dobro, ja sam čitala, ne znam, svaka ima neki svoj favorit, ne. Onda ona mene dođe doma pa mi pita, tata, je boja knjiga Tiho rušenje ili plivač? Ja govorim, pa nemam pojma kuš. Pa jer ova sad, naša profesorica više voli plivač, ona koja je bila prije više volila Tiho rušenje. Ja kažem, to tako, naš ljudi su različiti. Jer možda bi mogla uzeti knjigu pa pročitati. Kaže, a kad ću, pa kad 6 puta tjedno treniranje. I reci mi još, ja sam pročitala da si odlučio promijeniti ploču i da je tvoj sljedeći roman Iće Prinić. Je to točno? A to sam nešto se zezao. Valjda je bila neka ekipa za koju sam procijenio da će im to biti zabavno. Međutim, ja ću to napraviti. Evo sad sam dolazeći ovdje, sam slušao na 3. programu jednu fenomenalnu emisiju o Nenadu Brixiju. Znamo ko je Brixi bio, on je Alan Ford i sve i prijevodi i uredi, krediki i to. Ali Brixi je napisao cijelu storiju knjiga pod pseudonimom Timothy Thatcheri. Timothy Thatcher, to su ti krimići. Ja bih volio napisati krimić, ali razmišljam da uzmem neki pseudonim. Sad Timothy Thatcher baš ne mogu, ali možda bi mogu uzeti recimo Lju Nezbu. Mlađi brat od ovog. Ne znam, to bi me, ja nemam ništa sa žanrom, mene on ne zanima. Međutim, ono što je zanimljivo, da bi to za mene bilo recimo nešto novo, dakle da imamo neko umorstvo, pa ovo, pa ono, pa imamo to nesređeno nekog agenta, da vidim da mogu sam sebe malo tretirati, kako bi se to reklo, komercijalno. Ali s time da bih ja to naravno, ako bi objavio po pseudonimom, ne. Možda bi to objavio po pseudonimom Hrvoje Hribar. Možda je to put. Pazi, ima jedna plaža kraj Osla, to im je najvažnija plaža, prekrasan zaljev, ona se zove Paradis Bukta, to je kao rajska plaža. I sad zamisli kako te piše, neki veliki švedski naplatnik sa krimićom, onaj koji je recimo Laršan objavljivao i gore ti piše Hrvo Hribar, umorstva u Paradis Bukti. A? Šta kažeš, Pizor? Ja ću pomoći se s atmosferom. Eto, još imamo malo vremena. Prošli put su mi rekli da nisam pitala publiku što bi pitala Marinu, ja se ispričavam. Pa dajte, evo, pitajte nešto i Siksar Marinu. Ili pitajte Marinu. Imate li neko pitanje? Nema, to ti je... Da, ja uvijek znam kad se postavili ovako publici, imate li neko pitanje da zapravo nitko nikad ništa ne pita? Da, a šta ćeš ne? Sad kad ja krenem tražiti lovu, znaš, onako... Ali bila je jedna smiješna, kako sam vodio puno promocija, znaš, bilo je i tu u profilu ljeto i objavljivali smo, čini mi se, sabrane eseje, promovirali smo sabrane eseje Saveke Drakulić. I Saveka sad super, došao u Lijepoj haljini, svi su došao Bisković,
plakiru kavema, došao sam ja u kratkim hlačama. I uglavnom sjednemo i sad mi to pripovjedamo, bilo užasno vruće. I jako puno ljudi je bilo i divna promocija bila i sad ja branim Milena ja kažem, dobro je ovo neko možda pitanje iz publike. I jedan stari i kaže samo, izvolite, ona se žena prefina, ja već vidim di to vodio. I kaže čovjek, no, kažem Savenka, neka, to što vi napisali, no tako mislim ja. Ja, da sam mlađi, ja to isto tako napisao, a on je vjerojatno mlađi od nje u tom času. I to je ono 5 minuta i ono isto, ja kažem, dobro, shvatili smo. Kažemo, samo malo. To je tako, ljudi su takvi. Kad čačkaš ljude, to je tako. I sve tako, i to traje. Već su svi Visković tare se maramicom. Ja već više ne znam di. Sam ga slušaj, ja sad mislim, i sad to je ta avet demokracije. I ja u jedan trenutku kažem, sad je dosta, ne možete više govoriti. A gospođa koja je bila onako film, vi to, gospodin Petrače, vi to ne smijete raditi. A već su svi umrli. Dakle, kušti sad tu zabljeno, ne. I nekako se to okončalo. Ali on je htio samo reći da on isto tako misli. To je trebalo 15 minuta. Dakle, ako ima neko ko misli kao ja, molim da to kaže. Ali ja ovdje vidim i neke Mječane, pa ja ću sad nekog prozvati. Obično kad tako pitam i niko se ne javi, onda ja nekog prozovem. Evo Lea, molim te. Ajde reci jedno pitanje za Ivicu. Jeste susjedi u Rijeci možda? Nisam. Sam vam niko nije susjed, čita. Imaš li neko pitanje? Mislim, predugo se znam, znaš, mislim, to je već izlišno je, kako bi se rekla. Jel, mi smo puno toga rekli. Ja možda. Evo, Ane. Pa evo, od posljednjih nekoliko knjiga koje si pročitao, koje su ti možda ostavile neki dojam? Utisak. Pomak. Da. Stavi si dvojom. Pa da, dobro, ja čitam puno poezije, barem 3 knjige tjedno čitam poeziju, dakle čitam sve živo, jer to i što volim, što je dosta praktično na semaforima u ovim gužvama zagrebačkog, to možeš sabrane pjesme svačije pročitati od točke A do točke B i poezija jednostavno taj ima ulaz uvijek kod mene. Recimo, šta sam sad čitao? Čitao sam jedan lijepi roman, evo to ću reći, jedan dobar roman ove makedonske spisateljice Rumene Bužarovske, koji se zove Toni. Da, to bi se svidjelo, baš je dobar roman i jako je Rumena to lijepo napisao. Ali šta ću ja kad ja stalno vrtim nekakve stare knjige, sad nisam, recimo, 8-9 godina nisam čitao Kortazarove školice. I te su školice, još je tad postavila naklada Pelago, i to je Dinko Telečan preveo, to je novi prijevod predivan. I sad sam uzeo pred spavanje opet malo listam školice. A sad sam bio recimo na Interliberu i onda bi je dala jedna gospođa, me uzela za ruku i rekla je, vi Ivice morate imati moju knjigu. Odvela me van, tamo bila njezina kćerka koja je rekla ne mama. A onda mi je gospođa dala tu svoju knjigu i ta knjiga se zove Prodavačica šparoga. I sad ću to čitati. Sretno. Ne, to neće sigurno biti loše, ali mada je bio, pristup je bio malo onako, kako se reklo, prefeministički možda. Ako to postoji. Jer postoji nešto što je prefeministički. Da. A to ti... Nije kontrola. Pa nije, onda šut. Nastradat ćemo i ti, ja i Perizović. Dobro. On neće sigurno. Da. Eto. Nemamo, ja sam ti rekao, neće biti pitanja, ovo je jedna propala večer. Eto, hvala što se studio Poli u ovoj našoj propaloj večeri. Mi smo se dobro zabavljali, pa sad da. Evo, još samo da se zahvalimo našem Kolebaru Goncu. Hvala. Hvala puno.